Hello loite ho tuni hin gal hang ta pasal khat thusimani seu hite ama hi the great Assam Patriot tin jong ani ki he na hi Manipur le Assam hi state ki nai cha hi ai hon I chen naw Manipur gam sung ingai lut bangu hin Assam ma cheng hon jong a chen naw gam sung chu ani ngai lul he jeng we na hi ai hon Manipur sunga history ingai lut bangu hin Assam ten jong amho history chu ani ngai lo hle jing win hi Manipur gam sunga ai hon gal hang mi tamta inei bangowin Assam te in jong gal hang ta anene uwin hi hichila chun Assam gam sunga gal hang ta amin lachit bar pukhan kiti thusim hi tunya hi ini sai ding wa hi ama hin Apenna Gam ngai lu jin hang santa in galin ani pangin hi Lachin hi 24 November 1622 ahin charai dio kiti muna anapingin ahi Lachit pa min chu hi le momai tamuli barbarwa hi Lachit pa hi ahom leng pa vai hop nanuya panmun lin ta khat officer khat ani hi in hi Lachin hi phat masa panin kine pi thei mi khat na hi ani ta langin hi Lachin hi anyaw laya ki panahin lungthim thu ta nai le tom ngai ta chule chamhla ding dei mi khana nahi 1667 kumachun Aurangzebin Assam chu loading in sipei tampita hi a hin solta nahi hichilai ta chun Guwahati a home vai pu nanuya Lachit bar pukhan le sipei ho chun Apenna Gam Assam ven na dingin Aurangzebin ahin sol sipei ho chun kisa dingin ta vin hi Aurangzeb vai pu nanuya Raja Ram Singhin sipei sang som ahin kipuin Assam langa ahunggal kun ta vin hi thilso hi Lachit bar pukhanin azado phanin amazong gal sa dingin akigong ta na hi chuin Lachinin aminagon koma in khat apan sa na diu monchu sim phat dingin thu opita na hi Lachin na say bena hichi in apan munding uchu tu zan ka kisa azaw lawa hele jing ting gala hin bol ting ule apan munu zong kisu loading gal zong ani zo loading wa hi ti na say na hi hichi in chu apalen sim hi je in apalen chun Lachin na hin don bonin khuwa ka in zo na nge ti na hin say ta na hi ajing jing ka in Lachin in thil ki bol ho chu ki chai lo a hin mutai chu in Lachin in Apenna Gam hi kapalin sa nga hi poimo le len ja mahi ti na hin sei do ta na hi Lachin in apalin angan si na khana anilol hin lo pha chun Lachin in ama Apenna Gam ani ngai lu ji chun apalin chu saza punishment na sa ta khat ani pita na hi 1671 kuma Saraigat kom Pandua Rajput ten an kinep pipaw Ram Singh chunga Lachit bar pukhan chu gal sa nin akun ta na hi Lachit vai pu nanuya ahom sipei ho chu zat thumin aki homo vin hi hichi ho chu a hi le akhat na kiang lama gal sat ani na sakola tawa gal sat chule athum na tui kong chunga tawa gal sat hi vin hi hiti chun Mughal sipei ho ta chun ani ki sat to ta vin hi gala ki sat nawa Mughal sipei ho zo si chu Lachit le asipei ho chun ani that zo ta ven hi ichia ki pana chun Ram Singh zong chu hichlai muna ko na po do loi chal ding na sei ta ven hi Aurangzebin alunggel athilgon ho ama thilgon tabanga ni chi lo pha chun Assam to pha ding ti lunggel chu ani khel ta na hi Lachit bar pukhanin na Apenna chile achen namun ani ngai lut le ani lungsi ji chun akisat piu sipei ho chu ani zavin hichilai ta chun Lachit hin Assama mi te zo si thakhat long khana pan bom ding tin ani til tu chanin hichia ki pan chun chamthlat ta in Assam gam sungin ani cheng kinwin ani ta ven hi Lachit noya ake vai pu nawa athimu amoto chu hi le kisai ngai ding ti hi Lachin hin athanup na le along lut na zo si ani dal ha in ama hin Apenna Gam Assam veng dingin pan anila in hi Lachin hi agam sungai lumi khat na hi je hin pan mon nyaw cha
Groha barwa apanin panmun sangta bar pukhan kiti hi ani changkha hi lachit zinu mincha hile ramani gabru hi 1671 Better of Saraigat kichai chun 25 April 1672 kumahin lachit kumsomli lako ahlingin dammo na khana neiji chun Jorhat Asama ahin ho anabaita na hi tunia thusim sayo chu hi chan hin ni kichai ta na hi thusim hi na ngai nu ma hi le like subscribe share and comment and ball jo hi te aban video teng ki mutu ki taw hi te